Abdikacijom kneza Miloša Obrenovića 1839. godine završena je jedna od najznačajnijih epoha u novijoj srpskoj istoriji. Koji je stvorio ostala je bez svog stvorka, ali ne i bez inata. Vlast prelazi na njegovog sina, kneza Mihajla Obrenovića, mladog vladara koji je na presto došao u trenutku dubokih političkih podela i neizvesnosti. Srbija se tada već nalazila u složenom unutrašnjem položaju. Borba za upornost, sukobi između pristalica jakih kneževskih vlasti i zagovornika ograničenog poreza, kao i pritisci većih sila, stvorili su političku scenu na kojoj je mladi knez morao da vlada bez iskustva, ali pod steresom velikih očekivanja. Mihajlova prva vladavina započela je u senci događaja koji su obeležili poslednje godine Miloševe vlasti. Institucije države još nisu bile stabilne, a politički prvaci, kasnije poznati kao ustavobranitelji, nastojali su da ograniče kneževu moć i učvrste sopstveni ugled. Za razliku od svog oca, Mihajlo nije imao autoritet ustaničkog vođe, niti političko iskustvo pregovarača tipora. Zbog toga je njegova vlast od početka bila nesigurna, oslonjena više na dinastičko pravo nego na stvarnu politiku samu. U takvim okolnostima Srbija ulazi u period otvorenih političkih sukoba. Politički život u Srbiji početkom 40. godina 19. veka obeležava jačanje ustavobraniteljske struje. Njeni predstavnici nastoje da očuvaju ustavni poredak i ograniče kneževnu samovolju, verujući da samo stabilne institucije mogu obezbediti opstanak autonomne države. Ova borba nije bila samo sukob ličnosti, već sukob političkih principa. Sa jedne strane nalazila se ideja nasledne i snažne kneževske vlasti, vezane za dinastiju Obrenović, a sa druge težnje ka kolektivnoj upravi i većem uticaju državnog saveta i činovništva. Takav sukob postepeno je prerastao u otvorenu politiku. Kriza dostiže vrhunac 1842. godine. U atmosferi pobuna i političkih pritisaka knez Mihajlo gubi vlast, a na presto dolazi Aleksandar Karađorđević, sin vožda Karađorđa. Ova smena dinastija imala je dubok simbolički značaj. Prvi put, posle drugog srpskog ustanka, vlast prelazi iz ruku Obrenovića u ruke potomaka vođe prvog ustanka. Time se istorijski sukob dve političke tradicije, revolucionarne Karađorđevićke i diplomatsko-državničke Obrenovićke, ponovo pojavio u samom središtu državnog života. Za mladog kneza Mihajla to je značilo početak izgnanstva. Posle gubitka prestola, Mihajlo Obrenović napušta Srbiju i odlazi u progonstvo. Ovaj period, iako politički težak, imao je veliki značaj za njegovo lično i državničko sazrevanje. U dodiru sa evropskim političkim sredinama, Mihajlo stiče iskustva koja će kasnije oblikovati njegovu drugu, mnogo značajniju vladavinu. Izgnanstvo ga pretvara iz mladog i nesigurnog kneza u politički zrelijeg državnika, spremnog da razume šire međunarodne odnose i unutrašnje potrebe Srbije. Istovremeno, u samoj Srbiji započinje nova politička epoha pod vlašću Karađorđevića. Dolazak Aleksandra Karađorđevića označio je promenu političkog kursa države. Ustavobranitelji dobijaju snažniji uticaj, a državna uprava dobija kolektivniji karakter. Ipak, dinastička smena nije rešila sve probleme. Naprotiv, pokazala je koliko je politički sistem Kneževine Srbije još uvek nestabilan i zavisan od sukoba elita, a ne od trajno uređenih institucija. Time je postalo jasno da se borba za konačan oblik srpske države nastavlja.